إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari Allah subhanahu wa ta'ala rilalana siddi surah sokku yewe tuli dibaca rilalana sempajatta dia sengi suratul Fatihah. Dia sengi surah Al-Fatihah nasaba yenewe surah pamulaiwi akurang. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yenewe narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam makkada as-sab'ul masani. Yenaritu pitu ayat tuli dibaca makuli-kuli. Yene dibaca rilalanna sesu siwenni rilalanna sempajahta. Sininna sempajange de nasa narikko de naribacangan ni surah Al-Fatihah pada toha narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna Allah subhanahu wa ta'ala puang maraja akamase namasaro pamase. Yewe asanna Allah subhanahu wa ta'ala narampewi pandrita bahasa ra'i makkada iya tu nareko engkasit diwareka dama betuat tungke na dipasandrei majepuk papolewi betuang masagena na maluang pada yewe asanna Allah ta'ala riwattu makkada bismi dia sengi ismi yang naritu aseng yewe ma betuat tungke i makkada sit di miaseng neki riwat tu di pasandra yokku dia senna Allah ta'ala maka bismillah asanna Allah ta'ala majapuna tampu i sininna asanna Allah subhanahu wa ta'ala tanyami asir puluna asira neki sininna asanna Allah ta'ala yaletu koidi yarega Allah ta'ala mimisangi pada pana rampewe hadisan. Jadi ia tu narikku makkada ki nasaba asanna Allah ta'ala berarti nasaba sininna asanna Allah subhanahu wa ta'ala. Kon itu dia nawadi dicapa dia sengi bismillah. Daripada lelaki katarima-tarima baca agurung yede gaga asalanna yewe napa guru ki Allah ta'ala samanna makkada Allah ta'ala atakku narekku engka jama-jama melo pamulai nasaba asakku rampe makkada nasaba sininna asanna Allah subhanahu wa ta'ala. Makkoto panaritu na cuiri asanna Allah ta'ala nasaba sifat sokku ya naritu ar-Rahman aga na dia sing ar-Rahman iya naritu maraja akamasi ya naritu sininna apan cajingenna nalattu kimanang ipamasina fong Allah subhanahu wa ta'ala tanyami makkada rupa tau bahkan bangsa jin olok-olok tanah-tanah bahkan tanyami to matebbe bahkan
nalattu kitoi pamasino pong Allah Ta'ala yan nartuto kafiri ni kia to matape senyami anyamanya yarega pamasino pong Allah Ta'ala ko dilino na panadingi bahkan lettu ko di akhirat di na pade tu kafiri tungang ye tu kafiri masenang idita ni kia magang kami ko dilino di na lettu ko di akhirat sedangkan iwe atau tungenge cinampak mi ko dilino manandungan ko di akhirat jadi ini mi bawa pilewi maka de melo ki pilewi atau tungalino atau melo ki pilewi atau tungang akhirat neki narik ko dipilih atau tungang akhirat majapurun tu toni itu atau tungalino kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masih Allah subhanahu wa ta'ala na inapa makade Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ye Allah ta'ala puan mapancaji digaga mapancaji nasaba apancaji nga sokku makotopan itu temagangka sangadino Allah Ta'ala mapunangi digaga mapunangi nasaba apunanga sokku nanyato patemagangka rilene Allah Ta'ala makotopan itu Allah Ta'ala makuasa digaga makuasa nasaba akuasa nga sokku temagangka rilene Allah subhanahu wa ta'ala makotopan itu mangatoro digaga mangatoro sokku rilene Allah subhanahu wa ta'ala di napada idi rupa tawih de semua makan angka na pancaji ni iron kana pancaji tenem bahasa mi asanna istilami padahal tunapaliti mi tajsid di modele mancaji modele lainnya poli ri pancajingan na Allah subhanahu wa ta'ala kato mapunangin ni kia yaro apunangan na magang ka dito na sokku kato makuasa ni kiro as kuasangan na magang ka dito na sokku kato mangatoro ni kiro batina mangatoro magang ka dito na sokku ni kiro Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin desengi Rabbu apancaji mapunangiwi makuasa na niya mangatoro nareko makoni majapudena tugaga na waddi na latuki sinin na papoji rilane pang Allah subhanahu wa ta'ala yan natuto makada alhamdulillah sinin na papuji na punangimanangi pang Allah subhanahu wa ta'ala nasaba idi rupa tuwe melodi na latuki papuji de na uli tanaki tumapancaji de tugaga naya punangata magang kadena sokku aku asangat tak magang kadena sokku dan lain sebagainya jadi dia gagal na iya papuji na punangi manangi pang Allah subhanahu wa ta'ala iya rupa tawe riwat tunang kalingan na makadu pang Allah ta'ala mapancaji pang Allah ta'ala makuasa mapunangi mangatoro biasa mompoy panawa-nawa majana makada narikku makwe berarti wedding ijaji pang Allah ta'ala nagubawaki nasaba makuru biasanya di mata pada tarupa tau nareko angka tau punai akuasang punat megatona punangi poleri orang parang misalnya atau jabatan kedudukan yang sifatnya dunia biasanya dia berbuat zalim nekia dina pada pang Allah subhanahu wa ta'ala ya datu nakada pang Allah ta'ala rimun ripurana makada alhamdulillahi rabbil alamin dapat kulis si makada ar-rahmanir rahim yakiaman kemompo panawa-nawa majamu det pang Allah ta'ala ar-rahman akita kalau resinin na pancajingan na pang Allah ta'ala taun na olok-olok na bata tanat-tanan na yaro nalattu gimana ng ipamasin na pang Allah ta'ala ni ikia nariko pamase di akhirat ini khusus untuk orang-orang yang beriman lalu kemudian maka dasifang Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin mittaki turi lipo na yewelino mittaki turi lipo na yewelino megatoni di jama megatoni di sarai dan diantara keadilan Allah subhanahu wa ta'ala engkasi di esso dia sengi esso kiamat ya togo na yewe esso dia setoi yaumuddin dia sengi yaumuddin
yang itu esso nawala ifong Allah subhanahu wa ta'ala sininna ampe kedone yewe apan cajinganna manusia maupun jin. Maka dia Allah Ta'ala fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa uffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pikko ganiro narekko pole ni yewe asode gaga abata-batang rilalenna yana itu as-qiyam wa uffiyat kullu nafsin diwala sukuni sininna makkinya wae bima kasabat pada ia purana pigoi yakko deceng diwala deceng ni yakko majapu maraje yarega malupui passesana pong Allah subhanahu wa ta'ala wa hum la yuzlamun. Neki iseng makada pangala ta'ala di nengkana gubawangi atanna. Maliki yaumiddin. Makanya kemudian sidi kunci yawaddin pasabari nama kesing atau ngelinota ya naritu ayat makada iyyaka na'budu. Puang idi miku sumpah. Yene dia setauhid, yene dia seng apa siwang, ya tone ye dia seng apa si mata-matang lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci untuk kemudian hidup bahagia di dunia, makoto panaritu mati ri akhirat resurmun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Puang idi miku sumpah. Nah sebab madiolo ni denri makada Allah Ta'ala mapancaji, mapunangi, mapuasa, mengatur berarti di gaga na wedi nonroi tak butuh iyewe paringerata makoto panaritu pakasiwiata rilainai pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nasa pandita tak makoniye narekko makasing ibateta yarega apa sewata pong Allah Ta'ala ritujunna dia sengnya rububiyah betuanna perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala pancaji mapetu dan sebagainya, maka itu akan mengantarkan kita madisyengi makesingi apa siwat tak lur Allah ta'ala ritujunna dia sengnya pakasiwian tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Nekia angka kitu rilipu na yewelino terkadang ya tone ye mencaji agak sena ye elino memang unron na pacubai ya rega na poleki asukaraka ya rega kita memiliki hajat kunie biasa tahu tak gili poleri Allah Ta'ala tak gilingi poleri mapancaje sinin na sewa-sewa tak gilingi mangolo madenuang lau ri apancajingan na pong Allah Ta'ala na selewi mapancaje yan itu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu sambungan na iyyaka na'budu makadaki wa iyyaka nasta'in. Idi mi puang konroi melo tulung, idi mi puang konroi melo dua. Nasabak kunie mega tahu tak giling boleh rupang Allah Ta'ala lalu kemudian dia meminta kepada makhluk. Karena apa? Nak boleh susah, nak boleh pacoba, ada memiliki hajat dan kebutuhan sehingga kemudian dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narekko makasini apa siwata disetoni narekko na boleh ki asukara ke makkadeyewe Allah Ta'ala mi dionro madenua merelo duang mangolo majapu meloduan ni lor Allah Ta'ala maka da ihdinas siratal mustaqim. Puang tajallu kenga tepat tetek ka dia seuna laleng iyewe melempui ihdina as-siratal mustaqim. Jadi iya tu apa tiruangi pole mir Allah Ta'ala dega gatau mulem perengi sulesurenna atau matuanna anakna apa tiruang relene pang Allah subhanahu wa ta'ala. Yana tu nabi ta diamparang makada Muhammad innaka la tahdi man ahbabta. Di mulem perengi apa tiruang lau rito mupuji walakin Allah yahdi man yasha ne ke pang Allah ta'ala mi mulem perengi
apa tiruang lauri tau na pueloe fong Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muwarir masifun Allah subhanahu wa ta'ala. Naiyatu rupa tawe makuto pabangsa jinge tetawai nasabak telu tawa. Mamulanna ia naritu punai pad bisengang na inapa nakamalakang ipad bisengen na si bawa madece. Maduanna ia naritu punai pad bisengang na inapa de nakamalakang ipad bisengen na si bawa madece. Matelunna de gaga pad bisengen na nasaba abong ngurun na yewe na pake makasiya makamala masumpa lori pang Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya pamulangi na punangi wito matepe. Jadi iya tu matepe lori pang Allah ta'ala. Engkapat disengen na nak guruiwi na inapa nakamalakeng iyo pat disengengnya si bawa madeceng. Maduanna iya naritu na punangi wini tau Yahudi. Yaitu Yahudi engkapat disengen na ni kede na pakigu na pat disengen na si bawa madece. Na iya matalun na napunangi mi Nasrani. Gangkan na namo puan na dito na isengi abonguran na diasengi to pusa. Yan na narampi pang Allah Ta'ala riayak mapitun na makada siratal ladhina an'amta alaihim puang tajallo kang apatiruang. Siratal ladhina nasabak lalapuran oleh an'amta alaihim ia pura merenge papinyama napakiluri itu matepe gairil magdubi tanya to digelie dicairi dicece napakiluri Yahudi kepat disengen na dia nakamalakengi dicece pulih rupang Allah Ta'ala waladdallin makoto patanya lalen no to pusai napakiluri Nasrani nasabak magai de gaga pad disengenna ne kia nasaba abong ngurun na yewe na pake ni masumpa makasiwian lori pang Allah Ta'ala gangkanna de mina sheddi puanna nareko puramanan ni dibaca yewe rilalen na sempajang apamula pa bismillah na letu waladdallin na to pada makadana amin betuan na amin puang tarima made cengi sinin na yewe perilo duaku den re urampewe makoniro di nasa sempajata nareko di na dibaca yewe dia senge surah Al-Fatihah maka tapade cengi bate tak pahangi yewe di na mungkin pang Allah Ta'ala di na mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam na perintangi di pakuli-kuli dibaca yewe surah Al-Fatihah sangadinna pasti kemudian di situ adalah sumber kebaikan na dia setoi makada ummul kitab induk na kita maka kemudian memuare padang kaki na urif wang Allah subhanahu wa ta'ala ati mapacing ya akal mapacing makoto paneritu niak mapacing atau pada kaki mangulo dia kurangi bacawi makguruiwi na nigi gitu mabela pole dia kurangi dito na nang kanita dito na nang kalinga dito na nak gurui ia na tu tahu diharangan ni polir pang Allah Ta'ala deceng de tau le runtu deceng reko de ta mangolo mak gurui maring kalinga makita mak baca ri Al-Quran melebina pang Allah Ta'ala tadiasengi hudan lil muttaqin patiruang sangadinna kemudian dengan Al-Quran ini kita akan terpetunjuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.